Najveća odgovornost za Bosnu i Hercegovinu danas je na bošnjačkoj političkoj eliti. Onoj eliti koja mora da vodi računa da u Bosni i Hercegovini jednako moraju biti zadovoljni i ostalo dva konstitutivna naroda. Nemojte da prave grešku kao što se je napravila Srbija svojevremeno u bivšoj Jugoslaviji. Znate, sve ima svoje vrijeme trajanja. Preko glave svakome ovde stranaca koji ovde upravljaju sa sudom, tužilaštvom, savjetom ministara, raznim ministarstvima, predsjedništvom i mnogo čemu drugom. Nisam ja naivan i glup da ne razumijem šta je moć Evropske unije, šta je Rusije, šta je moć Sjedinjenih Američkih Država, Kine i svih drugih. Naravno da razumijem. I razumijem čak i njihovu zainteresovanost za ovu zemlju. Ali ono što mogu da prihvatim jeste njihova zainteresovanost, a ne njihovo odlučivanje u ime nas. I tu je razlika. Prema tome, ta bolja Bosna i Hercegovina mora da počne na onome na čemu jeste zasnovan ustav. Potpuno uvažavanje konstitutivnosti naroda na svim nivoima, pa i ovome. I odmah ću vam reći, ne bude li toga, kad dođe do tog vrijeme, mi ćemo napraviti adekvatne mjere i nećemo klijevati od toga. Niko ne treba da računa da smo mi spremni da propuštimo tako važno pitanje i da odemo na sljedeće koje bi trebalo odlučivati. Neće biti sljedećeg pitanja. Tog sljedećeg pitanja neće biti, baš što se nas tiče. Tako da, to će neko shvatiti prijetnjom, ovim ili onim. Ja ne idem u predsjedništvo da bi bilo kom Bošnjaku učinio nešto loše, niti bošnjačkom narodu. Ali ja tamo nemam problem s bošnjačkim narodom, imam tamo problem sa bošnjačkom političkom elitom koja mora da bude reprezentativna ili da se razilazi ovo društvo. Šta ćemo mi ovdje? Ja neću ovaj mandat provesti da bi sam imao tamo da bi sjedio i slikao se. Ja to neću. I ono što je naša želja je da naša suradnja se nastavi dinamikom i intenzitetom i još izraženije, jer realno zadnje 2 godine mi smo imali opći zastoj kad su u pitanju zajedničke institucije, zbog nepostojanja parlamentarne većine, jednostavno se ništa nije moglo normalno raditi. Možda par stvari samo da naglasim, kad je u pitanju ova reformska agenda ili naš put ka Europskoj uniji, znači apsolutno suglasje ići ka tome da ostvarimo kandidatski status što prije. Naravno, naš je stav da jedno od ključnih tema koji treba biti u toj agendi je pitanje izbornog zakona, kako nikad više ne bi došli u situaciju da jedan narod drugom bira predstavnike u predsjedništvo, odnosno u domove naroda, ali naravno i druga pitanja koja treba riješiti kroz izborni zakon, koja već dugo stoje i zbog nepostojanja adekvatnih parlamentarnih većina koje nismo uspjeli napraviti. Prezentirali smo jedna druga strana naše rezultate koji su danas, evo mjesec dana i nešto više nakon izbora, vrlo jasni. Oni su za nas, kad je pitanju HDZ, izvrsni po broju, jer su jači i izraženiji nego u zadnjih 20 godina u bilo kojim izborima. Naravno, postoji ova manjkavost, da u sve to nemate hrvatskog člana predsjedništva, ali to je nešto što je realnost koju danas treba sagledati u funkciji političkih odnosa u Bosni i Hercegovini, potrebe da se u federaciji strane bošnjačkog naroda biraju 2 predstavnika i to su na jedan praktičan način pokazali kako misle to uraditi, iako mi mislimo da je apsolutno neustavno, nelegitimno, nelegalno to danas i da nije isto kao prije 8 ili prije 12 godina. U svakom slučaju ići ćemo zajedno graditi sve ove politike koje, kad je u pitanju vanjska politika, oko ključnih pitanja, osobito institucija u Bosni i Hercegovini, a s druge strane pokušati riješiti ova pitanja koja je nužno između naša 2 naroda kao predstavnici dominantni pobjednici unutar srpskog i hrvatskog naroda na ovim izborima, preuzeti na sebe odgovornost da ona pitanja koja treba na neki način otkloniti, a zadnjih možda godinu, 2 dana su bile, ili zadnjih godinu dana dominantno politička pitanja, to je ovo pitanje ustava pojedinim županijama i pitanje konstitutivnosti naroda. Na tome se već uradilo, ali nismo želili namjerno kao dio političkog pritiska bilo koga pred izbore u taj dio ići i mislim da je taj posao više tehničke danas i pravne prirode neke druge. Želimo jačati naše odnose, odnosno ambijent koji bi stvorio mnogo bolju ekonomsku i socijalnu sliku u svim područjima gdje mi možemo odlučivati, to je prevažno, kako bi ovaj zastoj, kažem, koji smo imali zadnjih godina 2 dana i na tom planu, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine, pokušao se promijeniti. Tražit ćemo partnere s kojima trebamo napraviti dogovore kako bi se ova ključna pitanja riješila. S te strane, kažem, Hrvatska demokratska zajednica ima vrlo jasna stajališta. Naš zajednički dogovor jeste da se uspostave zajedničke politike i dogovorene politike koje
ne predstavljaju problem na nivou Bosne i Hercegovine. Prije svega da obezbedimo da politike koje ćemo voditi vode ka tome da Bosna i Hercegovina što je prije moguće dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, da ojačamo suverenitet Bosne i Hercegovine kroz otkazivanje prisustva visokog predstavnika i sudije Ustavnog suda, da se na tim pitanjima zalažemo i na svim nivoima gdje to bude tema, zalažemo za izradu novog izbornog zakona koji bi trebao da otkloni bilo kakve nedoumice ili zloupotrebe koje smo imali u prošlosti, da se ponašamo u skladu sa ranije donešenim odlukama mjerodavnih pravosudnih institucija. U tom pogledu ćemo koordinirati naše aktivnosti na svim politikama, pa i politikama koji su vezane za utvrđivanje osnovnih parametara vezano za ekonomske politike tamo i koliko to naravno Bosna i Hercegovina ima nadležnosti i koliko Bosna i Hercegovina može da te politike provodi, ali isto tako na nivou entiteta pa i kantona. Mi želimo da naša saradnja bude u funkciji napretka na svim nivoima, pa i napretka Bosne i Hercegovine. Ali isto tako Bosna i Hercegovina koja će se vratiti i funkcionisati u skladu s Ustavom i ustavnim određenjima, u skladu sa činjenicom da je sastavljena od 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda i da ta konstitutivnost ne može biti dovedena na nivou efikasnog odlučivanja na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine. Stoga smo i smatramo da je neophodno pristupiti razgovorima o formiranju u skladu s ustavnim okvirima vlasti na svim nivoima. Ja sam naše partnere obavijestio da Republika Srpska već idućeg ponedeljka, dakle za 7 dana, pristupa procedurama formiranja organa na nivou Republike Srpske, tako što će održati svoju konstitutivnu sjednicu Narodne skupštine, a već veoma brzo, imajući u vidu konfiguraciju parlamentarne većine, pristupiti određivanju mandatara u formalnom smislu i da dođe do formiranja vlade, i mi vjerujemo da je vlada može da bude formirana na nivou Republike Srpske već do kraja ovog mjeseca, a najkasnije prvih nekoliko dana narednog mjeseca. Evo, upravo sam pokušao da govorimo da čekamo tu reprezentaciju i da ni Dragan ni ja ne želimo ovdje da utičemo ko su igrači u toj reprezentaciji. Boda ovako izgleda moćno da jedan Erdogan koji bez obzira na neke politike koji je predsjednik tako jedne moćne zemlje bi zamolio Milorada Dodika za bilo šta. Mogu vam reći da će to samo, ako do toga dođe, ozbiljno razmotriti. A nema nikakvu vrstu odluke te vrste i ne bi ušao u špekulacije, jer je to previše u Bosni špekulacije, o tome se i radi. Prestanemo špekulisati i počnemo da nešto radi. Eto mi hoćemo. Za razliku od svi oni koji iz federacije misle Milorad Dodik dolazi zbog ovog i onog, ja dolazim da se nešto uradi. Ali isto tako neću dugo čekati da se nešto uradi. Ovo je zemlja konstitutivnih naroda. Srbi nisu spremni da budu u Bosni i Hercegovini ako nisu konstitutivni narod. Koliko razumijem, ni Hrvati to nisu. A to nije ni na štetu Bošnjaka. Jedino ako žele neku špekulaciju, pa da kaže da bi došao do jedan čovjek, jedan glas, u kome bi sutra mogu da je, pored Hrvata, da počnu da majoriziraju Srbi. Naravno da to neće biti. Prema tome, to što su radili visoki predstavnici i međunarodna zajednica je najlošije što je učinjeno u Bosni i Hercegovini. On će pričati o uspjehu, a ja mislim da je Bosna i Hercegovina ostavljena, zarobljena lošim rješenjima međunarodne zajednice. Jer to nisu naša rješenja. Čim nisu naša rješenja, odmah su loša.